Kana ko ya jwale a rutlwe ho balwa ha palo ya lentswe jwalo ka ha e ngodile ho tswa testamenteng ya kgale buka ke a Genese kgaolo 37 temana 13 ho isa ho 20 testamenteng ya kgale buka ke a Genese kgaolo 37 temana 13 ho isa ho 20. Our scripture reading of this hour is recorded in the Old Testament books, the book of Genesis chapter 37 verse 13 to 20. Me naluena hari fumani katuso ya moya o halalelang e baleha tjena sehloho sa ditaba. Josefa o rekiswa ke bana babo kgaolo 13. Yaba Israele o re ho Josefa ha ke re bana beno ba alusitse sikele to ke o romela ho bona a re ho yena ke nna enwa yaba o re ho yena ako yehle o bone hore na ho ntse ho dutse hantle ke bana beno le ke mehlape unto ntlela le ditaba yaba o moroma a le sekgutong sa Hebroni me a ya sikeme motho a mo fumana a bona a ntse a phaila naheng mme motho eo a mmotsa a re o batlang a re ke batla bana beso a kompolelle mo ba alusitseng teng motho eo a re ba se ba tlohile mona hobane ke ba utlwile ba re a re endothani yaba Josefa o latela bana babo a ba fihlela dothani ya re ha ba mmona a sale hole a iso ho atamele ba morera ho mmolaya ba bolellana ba re bonang raditoro ke yane ya tla tlonjwale re mmolaye re motiheleng le mineng le leng re tle re re o rusullutswe ke selalome re bone hore ditoro tsa hae di tla fella kae palo ya lentswe e fella mona se kae ka hlonolofatswa ke morena amen. To God be the glory, great things he has done. To the Bishop of the Church, Bishop Ronnie Elijah Braisford Senior, Supervisor Carolyn Elizabeth Ivan Braisford, Jesus, the President of Presiding Elders Council and his wife, Elder Mexico, the Dean of the Arrow Right, Dean Moabi, the distinguished guests, the connectional and episcopal officers, the Reverend clergy, my beloved in the Lord, allow me this evening to greet you in the gracious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am humbled this evening to present the preacher of the hour. Three things about the preacher. One, he's been called to preach. Two, he has gone through the training and graduated at the right time at the Arrow Right Theological Seminary. Three, he married and pastored up to so far. This is his 34 years in the ministry. The person that I'm about to present, it is the pastor of the First Church in the Hagon Presiding Elder District, the Reverend Huitzi Mudimo Joseph Mocoancoeng, pastor of Trinity African Methodist Episcopal Church.
Hear him as he comes. Before the preacher could ascend the pulpit, we'll ask the praise team to lead us. Go sing it,
the praise for Senior Presiding Bishop, the Reverend Caroline Elizabeth, and praise for Supervisor, Baukamedi, Conference, the Balikan Babola, Baruti, Basebetsi, Moholena, the Balikan Babola, the President, Zanekako Yoshi, and all the presidents of auxiliaries, and all their followers. Everyone present. Greetings in the name of the living Christ. Who made it possible for you and me to come and gather here this evening. The Lord be praised at all times. In this evening, I'm only going to need just to go at the sunset and come back to the east, following the scripture read. Follow to the east or the west. We won't be doing justice. Justice will be done when we go to the north and to the south. When I was given this opportunity by my presiding elder, I remembered 2 or 3 things. Eschatological things. The modern things. That in life sinezinto ezintsha. Following the scripture read. He has taught me that when we go to the north, nor to the south, and look at the past things, so we could be able to build ourselves from the modern. The main thing that we should come to the modern. I would like that to focus in our verse. Somebody saw him and he called him while he was in the wilderness. Asked him, what are you looking for? To the past. When I go to the past, it was supposed for me to ask Isaac when he wanted to send. We hear that he was left at home with his son Joseph. These others went out to go and look for the camel. Somebody who knows things, he says the road has its own. I'm not going to say to you this evening, let us go to I'm going to say to you, let's change the destination. Destination. Let us change the destination. 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 Somebody who knows about the destination. He says to you like a person, you are the master of your own destination.
ungumlawuli wendawo yakho yakuyo. Isaka unalukela uruma Joseph. Isaac was supposed to send Joseph. Min ailo bona ure hopitsi jwang ke bana babo le mehlape. Go and check how his brothers are living together with the Ha fumane ditaba a tsela ho khutla a tlo molella sa se when he bone. got what things are happening, he should come back and give a report. Ke nona rutlwa hore ha fumana monyetla wa hore a khutle a ilo molella. We hear that he did not get the chance to go back Bale and give a report. itse ha They said when they saw him, ba mmona ba ba mo tseba. they saw him and they planned to kill him. They said to themselves, there was the elderly one. Reuben stopped them. Let us not kill him. We should rather throw him in the pit. Here is my point. We Change the destination. Kukula indlela ya- Wata upamona They saw him. uyakatabo ubona He is ulobona uri bapitishwa going to check bantse out the badisitse katuka whether they hasitlele monyetla wa kutliswa uratwa uri bamolae a hloke ho isa karabo ho ntatae. he wanted to go back to his father and give the Ke report. nahana hore ha bana mo dumeletse I think that hore a kgutlise karabo. when they have O allowed na lo tsebisa ntatae hore to tell the father tsa that thobošwa di tswetse. Tsa thobošwa di tswetse. other scatters have their Manku le dipudi di tswetse. and the sheep and the A other kgutlise karabo ya thabisang. to take their Ya tla tsebisa hore le bana beso ba phetse hantle. and also to tell the Empa ha fumana monyetla but he did not get o the chance. phaitse ka la sekeme. That he was A batlana le bona looking for a sitwa ho ba fumana. he could not find. Motho a mmona Somebody saw a him ntse a phaila. roaming around. Mohlomong o na tsietswe Maybe he a was ntse a batla. looking around, Lebaka la ho retsa jwalo. knowing Batho that, bana ba tjhentjhile not knowing that they have been destination ka tlasa mabaka. under some Didira di tjhile. Meru e fedile. Mefulo di yona e fedile. everything has been burned out. Jwale re lokela ho tjhentjha Now I'm supposed to change the destination. my destination Re lo batla and look makgulo for a matle. Ha ke tle ho wena let me ka come to you. modern thing. Ha ke bua ka modern, ke ne ke rata hore ne re ke raya re lo batla makgulo empa ne re tla ema re gugula re batla makgulo mo teng re sa ka ra sena nako ya ho lo batla. Ha ra fumane ne re tla ya ka thabo hobane the Google e re bontshitse makgulo a matle ho re ka fumana teng le didiba di teng mo diphoofolo di kanwang teng. Let's change the destination. Philimane ena ke memetse fela hore ke tlo bua le the teaching church e leng ona le organization ba le bone ha le tla ka dikobo tsa lona tsa sky blue. Ba le bone ha le tla ka dikobo tsa lona tsa floral blue. Ba re ke bane mo batlang teng. Ha o le jwalo ke toka ya hao ho tjhentjha
the destination gore mosebetsi wa modimo o tswele pele o seke wa emiswa ke taba tsaka wena taba tsa lefatshe tse sa reng letho. Let's change the destination and go to the better place. Chincha mountain o shebe Jesu mo mabophelo. Let's change the destination. Motho ya mong le ntse a bona gore that destination ha e mo sebeletse o dula go yona. Re qadile batho ka mashano, re qadile batho ka boikgogomoso le nako ya kalwela gore let us change the destination. Untodutse wa bona gore makhulo a omeletse. Untodutse empa wa bona gore didiba di tšhela o sa dutse. Let's change the destination and go to the better one. Ya tšhintšhileng gore ho rona Sitting Sediba, Samadi, Etamiate, Kentifero. Let us change the destination. That has the Our art in heaven. Cities in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Nakong ya jwale ke bulela batho mohlomong ha o hlokomele hore mo emeng teng o so le mong. Nakong ena ke tlo bulela batho ha o hetla ka thoko hao o sheba ka lehlakoreng le leng o fumana hore o mong itekole ka mosa o bolelle Jesu. Ha o sheba hore mohlomong o eme to the same destination yo hara yona o ntso khala batho o khala le setswalle ya o botse Jesu o keke wa mmotsa fela o sa change the destination o lokela gore o change o ye ho Jesu
ke bulela batho mohlomong ya ntsa eme a sheba makgulo kapa a nahana ho ya bona ha a atamela ho Jesu o mo bolelle o tla phekola ditsietsi tsa hao ha se fela se dilwa batho ba jwalo ba phamise matsoho. Modimo mora Modimo ya matla ohle ntate wa rona ya lehodimo ibitso la hao le kgetho ke ena phirimana ye ntle o re fileng yona o hlotse le rona le tshehare lohle mme ha letsatsi le tikela motho e mong re ke a lutlwa letsoho la hao le rona phirimane nyena re ya makathabo a le tareng ya tefelo re tshwarele dibetsa rona hobane hoja o no ka re balla tsona ne le keke ra pholo empa re pholoswa ke mohau wa hao ke bana batho ba hao ba le bophelo re tlo kopa hore re etelle pele dinthong tsohle mabitsong a mararo ntate mora le moya o hanallang amen.